wala ker, wala ri, wala sumar, wala pra ini nagi jima gi jiman saw, nagi jimpang gi jing shitom, bat wala kerku, ya gi jinga linti gi jingi, hadu bangi dia, ya uso jonga jingjob, ke jingjob kabadan buram. Amdan bamudur, amdan bakmi linti, badan kiwei lagi kiseng ki bakam he, kiba pelong biria, ya the voice of the people party ha kapor bagi keren ha kirinsan ya lak election kiba keren ba kumba kata ka party kampoi shunu mereka panang mi kisni ha jinga lenti nila sloto o pat ba ula pai kmat shengi kum ka voice of the people party bam dei ta mangi kinongalam kiba sloto wat kita kiba persya yang iru ki sloto imat hagani ka kinti tu pat ba ula pai shaga voice of the people party. But under the debt collection, kila snutu ba imat timla banshan. The voice of the people party can job the election. But kila pediang ba ka voice of the people party can job hagani election MP ka debt. Henry kila sayangan haga sni bala nyaw ya ka vote. Namar kimot bangin chu job malu mala. Lani job daga jingjarang kan. Henry haba the voice of the people party kala tam hadu lailak nyo buwe jar tam kala pinsayong ngan badon kibrang thakli hadu mentaru kibang petmat nagata ka jing sayongan ka jongki kani gini ka bor ka jo upat ba te kum ki nangaram jo the voice of the people party ni let geleng yem ji shong that bampin smutu yo upat ba ya ka bor ka jo upat ba kani gini ka bor ka jo upat ba Mdan bor pisa bala ban yeng hikmat ka bor jo pat ba. Mdan jing penting ki bala ban penting ya ka bor jo pat ba. But day no mar kata daw kum ka voice of the people party. But kum ka party ngale yo ya ka jing job ka badan buram hagani ka election MP ka lajat. Kum mangi jong bala voice of the people party. Kamne ka party ka basumi tang ban yakon ya election. Hangi ke election ke tang sisin sansnem. Nyem ko bangin mi show pai ba tang sisin sansnem. Kom ki lor di juma. Ka bangin ji kren. Ye ko baga jingere ke jingi bo pai ba kan beteng. Kan yat. Namar ni naman ye tulun bo pai ba. Dai namar tang ile ji banwan man ai khuble. Ya balo ki pai ba nong kershan ke be e ki jungi hangni ha Kathem Ribhoi district. Niwan manai kublai kerpang yaki shipo hajar sauspa prapo ki nonggershan nangni napo nongpo constituency kibra ai yaki jikershan kabaklain hot nyempala banlung ningkong hagani constituency ni duna tangu ba shejar sanspa prabut ngatrai namar balai badang don ki weipat ki badang artatin yaka voice of the people party namar la don ki bal pinsnu thu bakla kibala penting ko tempan yaga voice of the people party tiba kum kita kipun bha omdei tang hangne po ribhoi nreiwa hapo sor shlong hangte nega inwas ngotna kalau hadin jong ni MP election daga jin kershan donbor bakhlanjo pata the voice of the people party kala job hadu laipo artli ki seat na ki laipo utli ki assembly seat haganik election MP nilai job laipo ar na ka laipo ladakan gender day ke Emily election ka PPP kala sinchar marway ya ka jila Meghalaya nrei tongi nget bagata ka por kan sapoi nyemdan jing arutin baga por kan sapoi baga voice of the people party kan sajop laipo san naga laipo hagani ka ri ka ba e ka jingi namar balai ti pat ba kala nang smotu nagapor shagapor hagabede bat kumnu bangin yo ya kita ginongelam bat bakumnu bangin jit ya kata ka party kabadan ka jingket kli nagabenta upat ba lari pai shaga jingi opot o kada amin si mingi kamawati kal ai ni adu khandri wajan rispa ar punyo put nang taga nang po kumalangi bi shipoja sauspa prapo Wak jirang kabangim da kmiliti tan namar bakala shong kaya palak
katai ke constituency ngilala banyo adu prajar si spa lai phuknai sning ngalayo syajar khandrio jar saus pa san pusan komroi ngalayo khandrio jar saus pa khandai banyo manukin ban poi prakhat bangin tam miki wei ki hajar ba ki pawajar mar kita kadau ikwa ban let show pat ba ban ai kublai terpang yo pat ba nei tang yo pat ba dong kersan nei ban yo wer lam ru ye gitu kibang pakla ban ai ke jingkersan ya ke voice of the people party ngiran ke jing nget ke baskem ngiran ke jing snotho ke baskem ba upat ba hagan ni ri ke jingi ai ke jingkersan ke ba kam klan shushu yangi ke voice of the people party ag election banwan lagalong ke MDC lani kalong ke MLA ngalayo snow lagi jong ki score ngalai kendo talaga jong gemet don shibun ki wong ai barden ngite ngilarai mo MDC haupra nang ni shikma MLA ru haupra tamanta MP te to ai la ngi mo namar sitel hite ngi snow ba tong nang snow dei ban chi choi ka congress ha ni nang dei snow dei ban chi choi ka congress andai MDC MLA tingim bakla o ki bakum kita kidang bon bha sabar nangi haganik election MP namar nangi don ke jingai ke baskam bangin sinshar ya ka hapo district council hapo ke HADC bat kumjuru hapo JHADC den mar na ko ki patwa ni wanru shigani ke jaka omtang ban ai puplay yepi andai ban yai pin kan mau ban kinturu yepi ki patba nong kersan ki ba ki jongi ban kintu jur yepi ki patba nong kersan ki jongi kan mau baga jingjop ke jongi ya ka MP election kampate ka bakut kadang dai dang ke jingsidang mo yo pilai community menta la job UMP jingite ngela job MP temut ngela yo kam yo jam ngela yo kamai kaji ka bakhanya kadang dai dang ke jingsidang kini ke bile persya yang iru menta ken saphabe sha yo pada kile la job pra da menta pikus layu dan lagi bang UMP yo MP scheme absan klur sisnam mundur ki penhe adu absan klur sisnam ban pinking yu pada nomor mulai bagi ibam la le isu yu ni pada nong kersan pra palek dek nang berlalu pada wan seni kinongram jonga voice of the people party daga jing community bagi la penyerap heusi ingin padan ni kata kapor penyerap upai ba nong imak kini ki syukran kai nomor tang yuan ban kintu ya ki pada keleng-keleng bakan mau bagai jing job ke jingi hagani ke MP election kamdai ke